Limang metemengan ma. Alhamdulillah limpah tada rahman habalun surat jino ke ibu angkalia jipoh le anak jasad hati sedih tak tanpa mengadu mutama male abak kau merap-rap bak rakam sahabat hanagat laku geserah nasib ubah hadarat bedah berangkat pemajak laju getinggai kampung kaum kerabat pemajak legat bak hati tunu hingga ka sampo bak saboh tempat gepiyo siat sinan di ibu sinan piyo hek capek kerawat tulengan urat darah membuku oleh ni baknya laju berangkat kalia geam ranup sigapu si bulan sabit pemajak legat nang groji otat kenan getuju bak sabo dusun sampo lelegat poma geperap ubak penghulu sinan gepiuh poma si kejap urang po tempat laju jibribu ban kalia bu gepegah legat netum lun mehat sino hai tengku syedara lontan kaum kerabat nang groji otat kena lon tuju habalun puntung bele panjang tat sinan ka tetap jino di ibu kagop mekawin oleh nyan mehat kajet ke tempat ka senang laju bukan le sayang ke bintang takat musim barat riak ji mesu firman Tuhan bak malaikat dengan iradah kendak Tuhanku pemadi side geyu cok legat geyu aja intat bak bungong melu Abdur Rahman beli melarat mengaji tobat jino ba ibu majih tajak cok kena tak intat merempak mehat ngajih belaju menan firman ni hadarat di malaikat berangkat laju bak tempat ibu sampo wale siat pema tengetat dalam kelembu malam kajula pohsa kaliwan malam seput gelap abih len lampu pemaka gecok le malaikat gepepo legat ulele laju uba anak draw sampo le siat katruk ba tempat po bintang timu yuh nyan gepelu hale malaikat pemaka tetap tedang kasulu tahe ge pandang po bintang takat sayang ge tatan ge laku akan anak nda hana ge sarap gadah peingat yuh nyandi ibu tale ge turi ka salah takan nyan anak jasad tan mefom ibu Abdur Rahman menancin mehat hana ji sarap bahwa nyan ibu Ratno kata herat deka sengap hendak hadaran menanban laku yonyan puturi le malaikat gekun le legat laju ba ibu pura kata he tadang ka sengap hana tak peraba anak laju nyan ke anak draw benar tak ingat bek salah takat gata hai ibu Abdur Rahman nyan ke nyan mehat hendak hadarat adab si lalu salah bagata jino jitobat peampun legat ibu yuh nyan lem nekun le malaikat ba anak jasad menoban laku nyan ke magata hai bungong riwan dilai katrip tat tunggu talake meah jino belegat mangata tobat ubak Tuhanku menan kena le malaikat jikli le mehat po bintang timu Allah hai poma kena neperap ulun sayang tat Allah hai ibu hanjat lun beda hai ma malakat nekalan mehat pakriban laku bak tapak gaki ulun cum siat sabab salah tadi lon hai ibu abeh lon sedot rata jeb tempat hana lon tupat nepiu ibu habeh rata gle ulun jak tobat hana mustajab ni ba Tuhanku hana ne ampun ule hadarat menggoh lom mehat ampun le ibu
Han le lon thun suum lon thatha jaronyo muhat lon koh le laju 12 kaki lagi lom muhat ulon koh legat laju hai ibu yo nyandi poma lanja ge perap sayang ge thathan oban ge tepu Allah hai ane po bintang takat hana lon harap menanban laku yo nyandi ane mecrut di lempat bak gaki mehaji cum le laju ampun hai poma jino belegat salah raya that dilun hai ibu kalun pema hai bungong riwat bek le mekemat po bintang timu ya Tuhanku ilahun ahad anak lun mehat me ampun laju pe ampun dasya ya hadarat dan le mekemat salah ba ibu Abdur Rahman badan kamangan tanda alamat sinan hai tengku kana pe ampun ule hadaran hati katetam hanale karu katroba wate mutme nikmat dengan berkat doa ba ibu alia ni baknya dudosi kejap badan kalinya po bintang timu mata kamandang po bintang takat kahabe hayat po bintang timu pomana kalen bangun alamat geklik raya tat laju mu'u Allah hai ane senambung hayat gata berangkat tak tinggal ibu lun kalen mata baru si kejap kahabe hayat di sinan laju gecok kagemung laju lelegat geduk meratap geklik pih laju bukan le sayang lon kalan pukan musim baran hana roh sapu bukan le sayang anak si urat hana jan siat kahabeh umu ada kamate pilam gle tempat gafan dengan jeratan so pelaku so ke semana anaknya mehat basa taharap tayukuh kubu ya Tuhanku ya hadarat bermata legar ulun pilaju mangan ulun sino bersapat ngan anak jasad ya Tuhanku ada anak tinggai ulunnya mehat hana lun tupat barat ngan timur tente dalam gle sabelon sisan holon berangkat ya Tuhanku yo nyan gemesulam malaikat Bekle subratan kata hai ibu jino tajawa kata bak tempat lako terjepat dalam kelembu bahle di sino ane temehat suruh hadarat kata walaju gemat le laju le malaikat kede bak tempat ge intat laju kede bak lako ge puwa legat ge pe sapat dalam kelembu lagi sat buno hana meilat nya ke ubarat hana utimu teduk habanyan sino si kejap ke malaikat lon pegalaju suruh ni bapa Tuhan hadarat pesuci legat po bintang timu kage semana le malaikat serta mehat gebuh lam kubu akan tetapi sabuh riwayat sid hana kehjrat po bintang timu jian ke aulia lam rimba mehat gohabe hayat menteng na umu akan tetapi handu talihat menan riwayat sabuh hai tengku wallahu alam Tuhan yang terohat taman riwayat ono si getu jino ke poma habalon surat serta mehat kedeh ke tengku ma'alon lake meribai harap pat-pat yang silam ne ubah laju astaghfirullah kisah harap tamat jinolon surat kemangan tengku